kesehatan, oge ketenangan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maparinang penjagian sehingga ku Allah dijagi lahir batin selamat dan lahir batin. Oge pejuang-pejuang Islam di mana bae ayana. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u, wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, 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 wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika wasi'a wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inda. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu
عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 kurang keras karena istighosah Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir Muhammadun asraful arabi wal ajami
العصر يا رب وفق كل مهدي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشافع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran Kami barisan mujahid 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan ku hadapi, kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tak hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tak hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela